2011-жылы Кичи Памирдеги кыргыздарыбызга барып, ал жактан статистикалык изилдөө жүргүзүп келдик. Бул эмне себептен анткени 2009-жылы барганыбызда алар бизге 2,5 кыргыз барбыз деген. Ошонун жыйынтыгын чыгарганыбызда бүгүнкү күндө 720 адам бар экен. Канча балаңыз бар? 2 bala, 1 kızım var. Bana bir balam yani kırgıncısın o da yiyecek yukarıdı. Bana kızım bana bu bir gelinim var. Ötüp ketken baldarınız boldu mu? Köp oldu. 15 balam. Kız boldu. Bu kız oldu. Bu yakta tutsan da bala turbaytın. Emnege turbayt bala? Şol soğuktuktan, keseldikten. 3 balаңыз ötüp ketти, 1 balаңыз бар. Ava biri var. Zayımız var mı? Zayım var o. Kaça balamız var? Balam yok, balam turbayt ölü. Bu yaktan 5 balam öldü. 7 balam öldü. Baldarım ökü terörlüm öldü. 4-5 terörlüm şu kan bol çıktı. 2 oğlum var. Kançası ötüp ketken? 5'i ötüp ketken. 5'i жердин aldıda, 5'i жердин üstüde. Bu hayalim menen bu yolda ömür sürüp geldim. Blokozun ortamızdan 12 perzentimiz öttü. Ошо мисалы сиз төрөтүп атканда кан кетсе эмне кыласыз? Kan kesse başını deyip jatkızıp. Башын ылдый болуп жат. Putun egіз. Сиз мындай баканды кармап төрөтөсүңөр же жат отургузуп Şöyle төрөтөсүңөр? bakandı kalmaktı oturuyoruz. Göğün salavuz, onun üstüne kiyis salavuz. Onun üstüne plastik var, hazır plastik salavuz da. Мына төрөткөндө силерди ким төрөтөт? Azze. Азизде? Biribizdi. Бири-бириңерди бириңер. Киндигиңерди эле ушундай кез. Birden azze xalayız, gabız, 2'den azze xalayız. Эмне болгондо өлүп калат аялдар? Ayaldardın göz jargandan keyin tonu düşmeyirse tonu menen koşu. Bir başları tegelenirse şonu menen. Keske mana Доктор келдиби? Doktor geldi, o dert civit o doktorlar. Silon koyuyor anam başkanana. Silon kança koyuştu? 1 silon. Başım ağrır, kol butum ağrır, bär yerim ağrır. Ошол кара дарыны эмнеге колдонду? Жөн эле kolondu. Bir doğu kasal bol, kasaldan. Covid kasaldan. Элибиздин дагы бир тынчсызданып аткан себеби телибизди жоготсок элибизди жоготобуз деген коркунучу бар экен. Raçkılat mana bizni hozir baldarыбыз okuda жок, okunu bilmek. Parsmelde Afgan etildi. Kırgızca ayta albaysыңбы? Kırgız tilinde hazır yok bunda. Mektepte hazır bir 55 dey bala var. Anam bunu munaranın baldar köy kelelek de kelbey jatat uzak dep. Kişi geldiğinde o aycı görbey jatat da. Mektepte okuvagan elde baldarın közünden çıkar albay kanday bolot dep. Каалайсызбы кызыңыз жиберген? Xanabasa menin kaltamdı kesip alat. Otasın kaltasını kesip alat. Ким кесип алат? Oğanistan kesip alat. Анан силер 9га чыктыңарбы? Окудуңарбы? Канча жаштасың? 8'den. Окуйсуңбу? Окубайсыңбы? Мындай жазуу билесизби? Yok, cazuru kaydan. Bu yakta ilim biz. At менен канча саатта келесиң? Fatma'nın 2 günde. Канча саатта келесиң? 1 saat. Hazır Parsı diri deyiz. Parsmelde Afgan etildi okuydu. Sen ayta alасың кыргызча? Haydi. Buna Kırgızca dili yok. Kırgızcanın kitabı da yok bunda. Nurgat'ın Kırgız'ından alıp gelse de bunda o kişiler koşup okutmaydı da bizge bolmaydı da. Bizge bolsa bizde Kırgızistan istese şu alıp gelse şonda olur. Ne iş kılası? İşül kutu sağıyız, koy sağıyız. Cividiyiz, arama kılavuz. Kedege tango soğuz, yüzlerimizde bol kılavuz. No boğulak yazayızlar he? Boğulak. Gözüm. Kotosun cününçe? Kotosun cünün arkan eşeğimiz. Mana, sular eşik. Mana şunu özüm eşik.
Мына материалдарды каяктан алып келесиңер? Bunu ucul Oğanistan жакта. Оогансдан бар. Комуз чертесиңерби же? Жок, комуз чертпейбиз. Ооз комузчу? Жок, кагабыз бир кени. Ооз комуз кагасыңарбы? Кимден үйрөндүңөр аны? Өзүбүз. Алма жедиңер беле алма? Жеген жоксуңарбы? Арбузчу? Бир жылдын ичинде канча чыкта колдоносуңар? Bir жылдын içinde başlуу болсо 10 çıktı. Onun başlуу болсо 20 çıktıdan koldunar. Anam bir köntüsü göççeydi. Бир карынга канча май батат? Bir karınga zor karın olsa 2 çeyrek, 3 çeyrek veririz. Канча пулга бааланат? Bir çeyrek degenimiz 1 eçki olur Pakistan'a. 2 çeyrek degenimiz koy olur. Канчанан жабасың? 2 күндө бир болгондо. 2 günde biz bolgonu 8 dönden kömüşten kız salabız. Standa tuğanlarınız barбы? Türkiye'de Kırgızistan'da tuğanlarımızı kim bilir? Atamın tuğanları şu Kırgızistan'da. Кайсы жеринде эле? Кыргызстан. Kırgızistan zor alay degen yeri de benim atam Emravay atam atı. Sizdin Türkiye'de da tuğanlarınız barбы? Türkiye'de var tuğanız. Баргансызбы, көргөнсүзбү? Men barganız, men kүйön bir yer ketdi. Qayerda turат алар? Zor Kırgızistan'da. Kırgızstan qayerinde? Oşto'u, Bişkek'te. Bilmeyim onun. Dokumentinde bir nese bergen bu özümüzün karzayıyız. Biz özüngör agar küçönüp bir aylanar jetip pasport, viza şondoy muna bizdin hazır paşabız Ahmet Karzay deyit. Şu Karzay arkalı alalgan bolsoңор жакшы болот. Элибиздин дагы бир чоң суранычы ошол 4 кыргызды Кыргызстанга көчүрүп кетсе деген суранычтар бар. Assalamu alaykum урматтуу туугандар, Кыргызстандан силерди издөөгө кабар алып келгениңерге чоң рахмат кылдык дейбиз. Биз чын жүрөктөн салам айтабыз. О жерден силерди жүлөйт болуп кыргыздарга жардам жеткирип ошолордун ал абалынан кабар алып келгиле деп жүгөргөнүгө чоң рахмат кылдык. Бизди эт боорлук кыргыз билген болсо, бизди өз кол астыга алып алар деген үмүтүбүз, каалоолорубуз бар биздин. Кичик зор Машул ак суу өндүрүндө турган туугандардын үмүтү эле ушул. Силердин келгениңерге кубанып, кош болуп, ушунда сүйүнүп турабыз. Көптөн көп кылдык, көптөн көп рахмат. Оштогу нарындагы кайсы жерде болсо кыргыздардын бээриге салам. Kırgızistan bir bela kılıp bir alıp kessin. Mana biz Afganistan rayatыбыз, Afganistan bir yılda bizdi bir esitebeydi. Kesin bunu tap, onu tap değil. Biz şunun altında başında zer basmam. Tankın tilep durabız, Kırgızstan bugünü keç bizi alıp kesse dep oturabız. Baldarım da şonu aytıp oturat, kızlarım da şonu aytıp oturat. Майсара самы жер жашаган жагабы Памирде? Жакпайбы? Кыргызстанга барыңар келеби? Ana nega bargың келет Кыргызстанга? Жакшы. Жакшы, неге жакшы Кыргызстан? Анасы бар. Анасы бар. Кыргызстанга кеткиңер келеби? Келет. Неге кеткиңер келет? Памылда кыйноо. Памылда кыйноо, неге кыйналдыңар? Суукта. Сууктабы? Кыргызстан жөнүндө уктуңарбы? Кандай экен аяк? Жакшы экен. Жакшы экен? Сен да уктуңбу Кыргызстан жөнүндө? Эмнеси жакшы экен? Эмнеси жакшы экен Кыргызстан? Ысык бекен.